Wangalizi watukufu wa hili daho la RTMC washilizi wanzani watukao ngamdedungao harumaye dunia kamil hama dinamna kao ngamsijuao. Hunu takriban wa Komori wengi kiasi ya jana huenda wakaujihunda haruma ze prison za Nairobi. Holi honde situation namna ya kaya ika aula mudai haki wahe Komori wahe dunia kamil bwana sadlarifu ya jivurize au ya jivombehe haruma yensi ya Nairobi ili ya dafi wa Komori wanu ndizo mahkama yafanyishiha wonsi pia alhamdulillah waroha haruma ze prison yi sababisha yi rais haurambuka ye dhamana wa hijanibi ya siasa ya rijabai kwa yoti de kasketi yalo news ya katizinu mudai haki bwana sadlarifu gujihundo hunu masiwani na letasi la leo ha lahiki ze fami za huwandu ikao wakana wanahao harma ya Nairobi. Ama wangalizi hunu ngarjuka ushia bwana metro larifu yarimnishie enamna ze habari zaendelea ni namna ya fikirio solima swala lino. Metro larifu, assalamu alaikum. Alaikum salam. Hunu hujihundu hunu masiwani baada hazi wazifanya ikao wa Komori haina mruba hanyaliyo haka wone soka mashallahu larifu izu yafanya rogo ikao ibidi zishukuriwa harma yensino. Ama sisi karjajwa ya dossier wiyo dossier ikana mnaje zendongo zikana mnaje hadani jo hanzari jo eban waruka waka harma za prison wa Komori wafungwa zabarindi. Marhaba. Assalamu alaikum. Amaneli wazi tekeleza itika na msafara hangu wa Faransa tijawa nutiju ya juma yanda yabira wa Swidi hunubiro hangu ya juma tijati onoze famille de jiu la hoskula wa Swidi waja hunubiro wa kaundida wansaha tikubali tifanya msafara mfumonti ya juma mfumonti tijuha tende Nairobi uhenda hiyo tende ti unawasili mfumbili uyo tendo prison sio no ananyasi wakayunga unusu na munda wa chidiliwa ezi nuzija sababu hindi ngarijo so nsikaya undo mtapado wananyasi kao unusu waenda walu Nairobi kwa wasoma wiyo nga unusu walu yuko haimala lao nga unusu wanda ma business show wengi wa hao wabirla Nairobi watahenzia ya handa manga ili wahunde maisha mema. Bon, waretewa ni mapolisie wa Nairobi harmweze l'utiliza hao wawarenge wawabeha en prison wakawana washe wakawanaume wakaisabu umwandoni wa rola mbangu mengo shenga shawara wakajana na mengo mekini wasuli hoti mundu wengi wachikiliwa shangabo wengi tena waka en prison siwa isirenge fungu harumwe dawa yaka yemfundabu yemfumne yemfumtsano eyahoa yejuma yemfumonti sirije bangiza bao harumwe isabu ya wakomori jana na mengo mili waka harumwe ze prison za Nairobi kabati hata mzima ulio harumwe prison ya Nairobi ukahona referential. Bien sûr, comme nous sommes prison, nous sommes en wada u prison mtukatula larma shita da shamdu shanga mutamu sheikh hususan zitabuza kaundenza zitabuza rimu wana shohatu au kanga wana washikomori waroha wende Faransa wende wajukundu harma prison warengo isabu ya wandu ma prisonnier ama ma criminel prison mizo mngoni mweze kwikauzi ndanganya ziankiki ukamwanamshe mkomori ikaori hamsi sonti ukawaundu ukawongwa joka ufanywa mashughuli wanazidakani ile wao ndiye ukangwa harma prison uo mtaparo hizo ndizo taburizi enshi donc hizo mngoni mwikauze ngo na zienshi za ndaganya zifikira bon sheilu muhimu dokawa ufuku owenji warejei owanutiju enusu ngarubu mngori wa Swidi bamene juma kanga zao ze famille wangalize nafasi zao wamesheze biye wangalie tena wahondeze place ya mwezi ya mvio jola Dar es Salaam. Comme avocat rijohanza rijue wanuma onraka wanailia humkini haukaya wakaya
bandi za mushkila wakaziparisa ho prison wakahulwaya wakautambishiwa izo huzihisi harma muda ikawubiti witizihisi ukaya ranzi wakati mndu ya reteo haini mndu tujo areteo ikamungu tuhumulwa narogo wakatola mrenda jeleza shauka ya waringwa isabu ya makrimineli izo zini tabishi alafu wanashohatu kwa tsubuti wazava bisi ngono haya ngo traumatize shangabu wanashohatu wakaububulwa prison ngabu wanama wanashiwangu wabubulwa ngabu wabitsa mimi ngabu mahadisi kao ngarizamba wabasa shangabu wanashohatu wabitsi ntihundaro watina ukawalimba hindu tihundaro watina ukawalimba hindu ngabo wawikao ti wadafi amfikiri kabalila ni mfumtsana wakaurejezo prison hata jodole kezaze kitasa hao wakauhear mima kamyo ya hima criminel embano wansa hazo na niti wakatoka urejezo prison maître ngarjuka ureje yola huni hula prison kuna ushindo hula bahindu warini karahala mbamkate au bahindu rahala ravira je rejani jola huni hula rikaurambia ndo pareni rihule mbahindu ya hulamba mkati na biskuti na mbamaji ya hunori harakeriti yerivuliza mwe kamyo ili wale mbahindu donc yongi mungu mweze mungu ziro razienshi bon chomba kayende hila ima prisonnier pi shanga prisonnier na prisonnier tibaitse na wende wakaufanya korvu wakaufanya swahazi yo prison na ulemo izo pia wazienshi donc amanzo nambuka yao opashia yo de shihatu walizaya watopashio da kaurizaya manga shikamungu pashio mtunajua kaya ngabo msafara donc na tafadhali kama mungu fanya msafara ikao gojoka hafifi ndio tumesema waswili msafara ikao zitaratibu ndio tumesema waswili mranzoe shamra tufanye msafara ya joti ya ila familia ya armatambu ya tenzi tena armatambu piskani ngo zabira Nairobi tsotabisha kwa komori pia ekandu aloba noti juu ekandu aloba ndikawati mkomori uloba hamu ya tutabia neza mundu wa komori Nairobi akoiti mndu mzima shawandu jana na mengomili waheze ntananza za henga zijakamili kabati bavu na henga zijala tukana mndu ya ka Nairobi armozi tabuzini donc enti kamili ka armatabu kabati siba hanu natsuko isheze mbuza Nairobi zevumbu donc abo wanguna tafadhali kama wafanya misafara madaila wanojuka banungwa ini mahala wenda o ngomuka wala wa komori maître armazi témoignage haurambi bande ya makalima ya huwandu wakaya ihuwaoni sokaya linu fitna la huwa komori wao rijuhanza rijue metra la wanakaya waone sokaya haru mahkama wayo watu hamba mahakimu watone soka zinuri rambiwa ni mwana nyanimu rijuhanza rijue antanke avoka uhisi le swala hilo. Oui, le swala hilo mzijuka kile jumkinishie mapolisi wa Kenya ikao yontilo na wanadamu wengi na wajeni wengi utsomboka yanga voloteli moja ya bili ya raru na mwende armetaje ya bili ya raru yani haino ndolo yabo wakumora izo kaje jumkinisha manaza mkinisha na ukanga ufiti ngazi mkinisha tena ukufiti na wo ufanywa ni mkomora erifanye kwelo ndeli bumbo la hatu wala erifanye kwelo ndeli bumbo la hatu ezi famille zurenge namnaje ze famille bismillah mashallah puisque msafara unu ze famille pia njaje shina na waona shanga wao ikao waja waniona wansangia msafara unu shawo kwa jansangia watangia wananyawe ikao kwa jashinda warenga fungu waja waniona puisque ze famille wakahesabu ya famille mfukari wanibie na wiki si famille msafara unu na mimi wa bishiro marhaba minji puisque watangia wala wananyawe ikao kwa jawa waunda nafasi waja waniona walibena wini bismillah mashallah ndio akotungesa ni haraka nifanye warivu puisque wala tsinabala ukati waswili mfumu juma alafu mfumu titiro na uma na warivu wakahuja hususan ile mtango wa msangia bon alafu ngapo bishila marhaba minji wananyasi kaongwa uliko puisque wanudi satena maana nzobujua
Manana kaushila lendo prison mfumbili tiwaswili à 2h du matin mfumbili 11h na minga me prison izo zika parce que kwa nyasi wakao ebo jioni le jio la mfumbili yote ndetse tsono na nyasi wala wachilibiwa izo zemkinisha parce que wakao kumondo wakao ligide. Donc mamfikiri ukayaba nu osilamu undu arundisa shanari juete na kahaini bahanu renda o balangari bali